Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde, bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info6, bokozwa information a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban. Dans cette salle précisée, le mot jadis appelé St. James Hall. Désolé, messieurs, mesdames, de nous avoir présenté aujourd'hui. Je me rappelle, à l'école, on nous a fait voir que la musique, elle a des combinaisons d'une manière agréable à l'oreille. Nulle part, on a dit que la musique est là de combiner, de faire des plats d'une manière agréable aux yeux, mais plutôt là des combinaisons d'une manière agréable à l'oreille. Ces groupes n'ont que quelques mois. Ils n'ont même pas pu aller, mais ils seraient capables de vous produire des sons agréables que vous avez besoin d'écouter ce soir. Je suis très content parce que je suis en même temps confiant, parce que j'ai confiance à ces groupes. Ils sont jeunes, dirigés par un jeune, un groupe très jeune, qui aujourd'hui va vous surprendre. Nous remercions l'organisation de cette production de ce soir. Quand bien même que la pluie nous a dérangé un tout petit peu, mais moi je sais, je suis confiant qu'aujourd'hui, vous avez écouté de la bonne musique. Sur scène, le leader est déjà là. Il va devoir présenter sous cette belle mélodie la toute première chanson en solo qu'il a écrite. C'est donc la chanson Limogué qui est dédiée à monsieur Obida de l'autre côté de la ville de Brazzaville. Merci beaucoup à vous de nous prêter votre attention ce soir. Alors sur ce, je voudrais que vous applaudissez très fort pour Junior Wendo Afola. Sous vos applaudissements, veuillez accueillir Junior Wendo Afola.
ba ndeko nyonso balandi ya 3w.w.com tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSays website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.infosays.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info 16, boko zwa informação solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Umboka. Sit Iban